Kwabafowethu lasuke lahlala uKhuzani Mfoka-Mpungose-ke seyidedeleke ama-promo adlala o-30 second-ke laphana-ke ngenxa yezizathu-ke ayibekile. Kodwa-ke abantu abaningi bayithokozele kakhulu yonke into abayibonile. Sibonile-ke kuma-comment, sabona-ke kuma-likes-ke ngesikhathi-ke awadedela-ke izolo ntambama. Le nto bafowethu-ke biyilento ngamehla abomvu-ke yalezi ngoma zikaKhuzani-ke uMfoka-Mpungose-ke laphana-ke i-King of Blue Nation-ke laphana-ke abantu bamthakasele kakhulu-ke laphana-ke kubonakala sengazuthi-ke izwe lonke belimlindele ukuthi nakanjani-ke aphoste bese-ke abantu bezwe ukuthi-ke kuhamba kanjani. Kodwa-ke abantu abaningi-ke bancomile-ke ubuthaphuthaphu. Sikhumbule-ke namhlanje emini-ke ngo-2 bebade uthe izingoma-ke ziyaphuma ngokusho kukaKhuzani Mfoka-Mpungose-ke. Thina-ke kwethu ukuthi sikuthathe sikubeke njengoba-ke kunjalo, sifisa nje ukuzwa ukwakho ukuphawula-ke ukuthi wona-ke lamazwibela amancane asathe wadlulisa-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke ayi-promo-ke uwezwa kanjani njengoba-ke eshaya izingoma zeyihawu-ke ukukhombisa kabanzi-ke ukuthi-ke kubhulwa ngampela-ke laphana-ke asazi-ke thina-ke bafowethu. Kodwa-ke izinombolo-ke zabantu ey'shoyo-ke laphana-ke ukuthi-ke abantu bayithakasele yonke into ayenzile-ke uKhuzani-ke Mfoka-Mpungose. Bafowethu, uma kukhona ezinye-ke sokuthatha sikubeke njengoba kunjalo-ke hlala khona la ekhaya-ke sizophinda sibuye futhi.